Maya payabak po kekongan. Siklod tamo po. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay igpami, aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keko, ban manakit kapatawaran ng ponbie. Lalapit kami keko kaniting masipita pa mangailangan mi, aduan mi keko ang kambila na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakalataw. Aduan mingeni kaya kaing baligdan mo kaming mit mong lugod, at yatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king paangkalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula pabren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lubat kabanalan, itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keko, king kagulangan mi, nunebagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes ning Kabetikan. Lukluk tamo po. Iabetala po king kakatang panalangin kaniting misa, ding kapasalamatan na yampangda, di Mr. and Mrs. Ronald Bello and family, Teresita Ramos, Roger Seo and family, Chito Carewan and family, Remio Mercado and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Marwan and family, Mr. and Mrs. Lenon and Zenaida Puno Duncan, para king Kebaytanang Celia Ona, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Rodelio and Rosemary Rasay and family, Jesus Jr. and Nympha Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angeline Apostol, Intes Rivera and family, Lisa Cruz and family, Luz Gueco and family, Almario Juan, Ricardo Isma. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan di, Robert Josephson, Dr. Agnes Salvador, Shoni Pineda, Ace Manalo. Makanyan mo naman niya, betalaking panalangin tamo, in special intention ng Joanna Carmela Versosa, Janet Terado, Arnel Terado, Arginette Tenado, Ricky Pono Duncan, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagwan family, Juanito Palyasigi,
Jane Dayaw. Para ka rin kapatid tamong mayangobye, manalangin tamo para kingalanggang kapayapan ni Mariano Ramos Jr., Pacifico Rodolfo Zabala, Marilyn De Jesus Hurst, Alfredo Ramos, Jose Bello Jr., Tony Di Maandal, Ana Marie De Jesus, Iwana De Jesus, Marlene De Jesus, Mr. and Mrs. Cora and George Malig, Ligaya Arceo, Pacifico Gonzales, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Christopher Carreon, Chris John Paul Buwan, Corazon Capili, Gloria Anabu, Simeon Anabu, Evelyn Anabu, Fernando Calyos, Francisco Bungay, Chofilo and Pasencia Palyasigi, Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Rosario and Dominador Dayaw, Silvina Puno, Marina Mangune, Perfecto Talents, Arnel and Chucky Garcia, Erlinda Juan, Zenaida Palma, Elsa Zulweta, Eusebio Juan, at Ding Maldang Kaladuaking Purgatorio. King lagyo ng ipa, po ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod ng Diyos,
ating pamakiyagom ning Espiritu Santo manatili kaya kayungan. at keko ang timurin. Kapatati sa jata langin ni Rengga katamong sarili, king pamagdaon kaniting banal a Eucharistia, kapamilataning saguling katahimikan ning pamanyising kasalanan at pamanyawad, kapatawaran at pakalulu king apong Ginoo. Iyagas lang miyag nanagnan ing kapanisyan, aminan ko, King Diyos, Ama pamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, king pamisip, pamangamanu, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablangangel ampong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganggo. Amen. Manalangin tamo. Oy pamingatsubanwa, ing lugod ning anak mo, tinayid ning tanggap king pamaylasa, king krus, banding kapatad na, kamtanda ing ligaya ning bayong biye. Alilan mo ing kaymutan mi, king pamamye king sarili, saupan mo keng abayo miya ing yato, king dalumdum ning kayang kasakitan, painturo king biye at tula, ning paskong pamanyubling miye. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Magsalita yung Ginoo a ginawang dalan libutad ning dagat, metong apidalanan libutad ning mapangani badanuman. Delane ing mayupayang armada king kasiran, ing armada king karong panggera at kabayo, miragsala at kapilanman napasibayong talakad, anting api ning sulu mitdala. Kalingwan nyo na laring bagay may nga pauna. Kareti, na kayo manalakaran po. Panayan nyo yung bayong bagay akakong daptan, mapapalyari na. Ngeni po, akakityo na. Gawa akong dalan, libutad ning ilang, at dinanda kayong bati sa mamagos king disyerto. Galangan da kayo, agyang ding mga bangi sa animal, dingasong gubat, at dingayo pa ostrich. Puryanda kayo, potang payagusan kula ring batis king disyerto, ban munyedanom karing taong pinili ko. Ila ring taong lelangan ko para karing sarili ko,
at ikantara kaku ing kapurian. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Dios. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami. Mesaya kaming emunano. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami. Mesaya kaming emunano. Inyang binalik na kami ning Ginoo karin Jerusalem, balamuwari maninap kami mo. Sasagagak kami at magkanta king tulami. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami. Mesaya kaming emunano. Kanita ngarang sinabi ring bansang manakit. Ing depat ning Ginoo para karela binang makapagmulala. Tuneping makapagmulala ing depat na para kay kami. Mesaya kaming emunano. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami. Mesaya kaming emunano. Minawa kaya sanang pasibayo o Ginoo. Anting dan mababiyaning uran karing mga langing ilog. Detang may nangis inyang tatanamlo. Sukat lang magsaya, ngening pupupula. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami. Mesaya kaming emunano. Detang tatangis kabang daralanding bining itanamdo. Magbalik lang daralit king tula, kabang sasakara ing karelang pupul. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami. Mesaya kaming emunano. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao Filipos. Ing sabla, lalawan kong alang kapakinabangan, alang-alang king metong abage, tutong maulaga. Itiyat e aliwano ne ing ako akilala kay i Kristo Jesus aginuko. Alang-alang kang Kristo Jesus, pibatan ko ing pangabating ning sabla. Lalawan ko mong antimong alang kwenta ing sabla, akamtam kya sana i Kristo, at lubos kong miyabe kayo. Mi pabanalan ko king kapamilatan ning nanumang kapamintuan king kautusan. Nune king kapamilatan ning pamanyampaltaya ko kang Kristo. Itiya ing kabanalan amanibatan king Diyos at makatalakad king kasalpantayanan. Imbukod mong buri kuyapin ing akilala kay Kristo. At pananandaman ko itang upaya na ning pangasubli ng mebye. At imiyabe ko king kasakitan na, banmilupa ko king keya king kamatayan na. At ayasahan kong ako mismo miyabe ko king pamanyublirang mye ding mete. Eko sasabihan king ikwa ko ng tinggap iti, o king ako banal na ako. Eko pinpatugot magkapilit banakwa ko iti, uling i Kristo Jesus, ikwanan ako. Wa kapatad, eko isipan ikwa ko ng apakirasan. Dapot ing bukod mong daraptan ko, yapin ing kakalingwan ko, ing delanan ko na. At daraptan ko ing sablang agyo ko, ban pakirasan ing atsuking arapan ko. Inya pupulay kong matulid king pakirasan ko, ban akwake ing premyo. Alang aliwano ni ing biya alanganga. Karin banwa ay ayaws ning Diyos king kapamilatan ng Kristo Jesus. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Dios. Sumisi kayo at magbalik-log ka na ko, king nabilog yung puso, uling maganak ako at mitmo king pamaglunos.
Ingin manatili kay kayo, at kay kaantimorin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya kay ka o Ginoo. King panahon na ito, mintaya Jesus, king bundok ning Olibo, at kabukasan na yabak, amaranon mintayang pasibayo king templo, lepitan dering sablang tao ka rin, linuklok ya Jesus at tiro na la. Delare king arap no, ring taloturu, ning kautusan at ding pariseyo, ing meto nga babaying merakap, makipangalugod. Pepatalakrande ing babayi, king arap do, at ngara kang Jesus. Maestro, merakap ing babaying iti ang makipangalugod. Agpangking kautusan, inutos na kay katamong Moises king ing antikaniting babayi, patenya king basibas batu. Nano'y nga sabi mo tungkol kayo? Sinabi rin iti bareng pakirakpan, banatin lang abus-bus laban kang Jesus. Dinukuya Jesus at king kapamilataning taliri na sinulat iya king gabun. Sigirande ring karelang pamangutang inya inarapan na lang Jesus at sinabi na karela, ing ninuman alang kasalanan kaya kayo, iya ing munang masibas kayo. Dinukuyang pasibayo at sinulat siya king gabon, inyang dimdam da iti, may kolang tunggal-tunggal, may gumpisa king matuang dili. Jesus, iyamu ing melakwan at ing babaying makatalakad arapana. Minatnaya Jesus at nga naking babayi, nula ka rin. Alawaring nitagan metong man matul keka. Nga nang mekibat, alapo Ginoo. Nga nang Jesus, ako man, era ka atulan. Makona ka, at enak ka, mikakasalang pasibayo. Iting mayap ng balita, ni kakatang kaligtasan. Kapurian kay ka o Kristo. Minsan nating meto nga lalaking talaasawa. Mika aferya king meto nga babae. Mika relasyon lo. Balita na ning asawa ng babae. Ing reaction na nining asawang babae, muaya pilobluban, masakit yalog. Iyaman, may karelasyon niya, king metong lalaki. Ining asawa ng lalaki, linantad ning asawa ng babae. Ami karelasyon niya kano, king metong pang lalaki. At sinabi na karing anak na nining lalaki, baluyoy mayo as ning karok, marok yang babae. Eyon e pakaramdaman, eyon e pamintuan. Nano po nga sabi yung kayo makanyan? Piabe yo pa.
pareho lang may karelasyon karing aliwang tao. Sabihan nyo karela patawaran niya yung metong at metong. Sabihan nyo karelang kaliwan nyo namo yan. Mag-move on kayo. Nano mong gawan do? Nung miyabela po. Mas ang tinging miyabela o mas ang tinging mikawani na lang. Gawa na lang masaleseng arrangement kareng anak do. Mas kinano pong pilinan mo, balo tamong maliliyari ni keng kakatang yato. Keng kakatamong paligid. Ing pamakipangalugod. Ing stricto ng definition ng adultery, sexual relasyon niya. Ning metong nga lalaki at king metong nga babae. At metong karela, talasawa yo, o kaya pareho lang talasawa. Aliwaya lagyo ing sexual relasyon do ding metong nga baing tao at metong nga dalaga. Aliya adultery ito. Aliya pa makipangalog dito in the strict moral sense. Nuneing metong talasawa yo o kaya pareho yo. Nung milyari kaya kayo yan, kako po siguro malyari, uling anak man talasawa. Nung milyari kaya kayo yan, nanggawad nyo. At nung milyari kayong kakaluguran nyo, nang sabyan nyo. Nung milyari kayong pamilyayo o anak nyo, nanggawan nyo. King Ebanghelyo, linapit lareng eskriba o deng pariseo at matenakan king batas. Ibat siya king bundok king ginutang Yesu Kristo, bintay king templo, at tiluruya king luwal. Kabang tuturuya, dening pariseo at matenakan king batas, linapit de kayong babae. At nga ra maestro, mera kaping babaeng ini, ang makipangalugod. In English translation na po, mera kapya talagang on the act. Makipangalugod. Agpangking kautusan inutos nagkakatamang Moises king iti, ingantikaniting babae, patenyo, pamaronggan niyang bato, stoning. At ingkutang daring pariseyo, nano nga sabi mo, tungkol kayo. Anyawaranan de opinion. At agpangkang San Juan, gawaday tering pariseyo, buri de kasing pakirakpan. Di salang maglistang kasalanan ng Yesus, bang kanita tin lang matulid, parakap de at papate Yesus. Nanong gawanan ng ginutang Yesus Kristo, adwang sides, at oini ing dilema na, nung tukyani ing batas ng Moises, abasibasan din ing babae ngayon, nang malyari kayo, masira iyo reputasyon, king iyo, metong iyang taong mapaglunos ing ginutamang Yesu Kristo. May katapilantana dimdam king Ebanghelyo yung ginutang Yesu Kristo panayang makyabe kareng manyingilbwis at makasalanan panayang makipangan kareng makasalanan nung tukyaning batas ng Moises at pabasibas ni papate ni ining babaeng ni kasala o bala ko sang kaluguran mo ring makasalanan. O iting metong nga consequence. Ikakadwa, mika akalabaan o ring Roman authorities. Uling atin lang batas deng Roman authorities. Ikakadwa, apipagpilina ng ginunang Yesu Kristo, iyapining nung paboran na ing babae.
Mikasalaya, uling mamuyalub ing ginudang Yesu Kristo kareng makasalanan. Nung mag-side keng babae, may parasalanan niyang lalabag king batas ng Moises. May tutukyan ing batas ng Moises. Ing batas ng Moises, paten niya king basibas. At nung mag-side kening babae, buri nang sabihan, mamayon niya keng adultery. Kukondone na ing pamakipangalugod. No kanya munta. Kutang laring pariseyo na nga sabi mo kanyan, tugi ka king batas o munta ka king babae ngayon. Paboran meaning babae ngayon. Ing paralanan ng ginutamong Yesu Kristo meg sidestep yun. Ing nino mga lang kasalanan kaya kayo, yung mumunang masibas kayo. O ining paralanan ng Ginoo. Binyene ing responsibilidad, matul king balang metong. Pasibasan niya, sige. Nung alakang kasalanan, basibasan me. May kasala ini. Nino nga lang kasalanan kaya kayo, then pong talasulat, commentators kayang Biblia, mamielang joke, at saka yung Birhen Maria, ay niyang maliyari ng event hindi, sana yung mumunang mamasibas. Nino ingalang kasalanan, nang gewara, tunggal-tunggal lang meko. So yung ginutamang Yesu Kristo yung kayang paralan, aliwaing batas, balo na yung batas, pero personal yung moral aparalan ing kayang solusyon nung nanggawan kayang babae ini. Basibasan niya batas ng Moises, pero nung alakang kasalanan, sige, basibasan me. Buli na mo pong sabihan ng ginutamong Yesu Kristo, nino kaya kayo nga mikakasala? Nino kaya kayo nga magkamali? O tatsuko pa kayo nung magkamali kayo? In-address ni ing responsibility keng balang metong. Keng paralan na ini, i-introduce ni ginutamong Yesu Kristo ing apong Ginoo. Makanini ang apong Ginoo. Anyang tunggal-tunggal lang me koreng pareseyo, alang me maronggo, alang me masibas keng babae, susulat siyang Ginoo king gabon, keng taliri na, balo nung nasusulat na. Kitang na, nula ka rin deng midala kay kakeni, alang metong man karelang mitagan para atulan da ka, ala po nga naning babae, at nga naning ginutang Yesu Kristo, ako man, era ka atulan, makona ko, na kami kakasalang pasibayo. O ini ing naturalesa na ning Ginoo, o ini ing Dios, o ini ing larawan na ning Dios, apapakit na, papalto no, papasyag no, ning ginutamong Yesu Kristo, king metong at taong mikasala, ako man, hera ka atulan, makona ko, na kami kakasalang pasibayo. Ako man, era ka atulan. Ako, patawaran da ka. Ako, patawaran da ka. Kalupa na nitang evanghelyong last week, ini nga nakabulagsak ni balikya mi kasalay kang tatang, no? Nanggewa na ning tatang, meg sayayo, meg partiyo, kinawol ni ene sinwatan. Makanya ing pakalulo na ni nga pong Ginoo. Manyingil ban kanito tanggapan
ing kapatawaran na, o ini ing pakalulo na, ni nga pong Ginoo, ing pakalulo na grasya yang lulwal, king kayang kadyosan, at pagkalubniti, nanuyaman bayat nan karagul kalati, ing gewa tamong kasalanan, king umbisana ning misa sisisita mong kasalanan at ing ing pamupos na ning pari antiya kaniti ing Dios sa mayut payang tutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na ring kasalanan tamo idala na katasan na king biye alanganga pakalulu papunta king biya langangga, pareho lang grasyang manibatan mo, king Diyos. Ing kadwan ng karakteristik ng pakalulo na ning apong Ginoo, iya pinitang, wa akakit na ning Diyos ing pamikasalata mo. Wa akakit no ring anak ng magkamali. Akakiting mali, dapat iya manayang maglarin ka pa mo, Elmer, bayo ka, mipatawaran ali. Eya makanyan. Balo na, ing pamikasalata mo. Eya maninaya kayong luklukan na hanggang eka maglarin, hanggang eka magbayo, eda katanggapan, paralan yan tao ito. Eya paralan apong Ginoo. Ing paralan tamo, mamayad ka pa ang utang, bayo ka ta, friend pa si bayo. Manyad ka pa ang tawad, bayuda ka, kumbiran pa si bayo. Singilanda ka pa mo, bayo ka ta, misabing kalupananing dati. Makanya ni nga akong Ginoo. Ang giyang akakit na yung malita mo, at makanya niya degulan, ing pakalulo na ni nga akong Ginoo. Singilanin ng Ginoo tamo Yesu Kristong babaeng may kipangalugod, manininvesti ka Pilan la, nino ito, no ka rin yung gewa, ot gewa mo, nang pantunan mo. Mo balo yung batas, alayang makanyan kitang, ako man, eda kaawatulan. At ing pakaluno na ning Diyos, agpang kang Cardinal Walter Casper, katang kayang librong Mercy. Ing kaya katamang hustisya, mamayad ka pa, bayuda ka patawaran, mo po mga yan. Pero oy ning hustisya na ning apong Ginoo, ing mamiyang kapatawaran, aalang paninayan. Ing patawaran na katamo, pakaluluwa na katamo, iba't kayang pilubluban. Makanyan niya, buburana ing gewa tamong mali at kasalanan. Ing tao maglistayang mali at kasalanan. Pero ing apong Ginoo, mapangalingwan niya. Tanggapan na kang buong-buong pasibayo. So ngayon pong Kwaresma, mekad ing amon na panagkat ning gospel, ning ebanghelyo, aliwaing manyising kasalanan, aliwaing maging talasalpantaya tamong manyisi kareng mi kasala, nune talasalpantayang mami kapatawaran at pakalulo kareng aliwa. Ini po yung panalangin tamo kaniting Kwaresma. Yung Kwaresma, panahon niya ning pamamatawad. At panahon niya naman ning pamikasala. Ito yung panalangin tamo kayong sarili tamo. Aliwaya panahon ning sumisi na ka. Sumisi na ako. At mamiya kong pamamatawad karing aliwa. Patawaran ko ring aliya. Ko naman, o iwasan ko naman, yung magkamali, manyakit,
kaparang tao, manyakit pilubluban, no? Manyot, ali. Ing panaunan ning Kwaresma, panahon ning pakalulu ning Dios. Maglapoy ing pakalulu ning Dios. Lapitan tayo ngan po'y nga pong Ginoo. At manyungkit tamo. Ketang pakalulu na para kay katamo at para king metong at metong. Talaga dam ngeni at ipasyag tayong kay katang kasalpantayanan. Itamon, sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang lubos mayupaya, di na lang king banwang po niyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banal Espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepay ta siya banwa makalukluk wananing Diyos, ikpang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye ang puan may nga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king bie alananga. Amen. king lugod na, ing Diyos pagnasaning panating bayu ing yatu. Ipanaligtala king pakalulu na ring kay katang nasa at ding nasa ring kapatad tamo. King balang panalangin nga tamong makibat, ginuning biye kay kake manalig. Ulitan tayo. Ginuning bie ke kake manalig. Para king Santa Iglesia ang kaluguran mi, ban king yato mi maging metong yang lugal, at metong katanda ng kapatawaran at panikasundo, manalangin taking Ginoo. Ginuning bie ke kake manalig. Para ka ring manatol at ding miyatula na, manalangin taking Ginoo. Ginuning bie ke kake manalig. Para ka ring sirapi bale-bale at para ka ring pamilyang misasan metong, manalangin taking Ginoo. Ginuning bie ke kake manalig. Para ka ring mesugat, paulining kasakitan ng biye, at para karyatang manatiling ating kapanaligan, manalangin taking Ginoo. Ginuning bie ke kake manalig. Para ka ring atsuking kapamahalan, di nandasan ng pansining pamangailangan ding tao, at elulupigan ing ninuman king karelang upaya, manalangin taking Ginoo. Ginuning bie ke kake manalig. Para ka ring komunidad tang Kristiyana, ban manatili tayong tatanggapan ing ninuman, king mitmong ganaka at lunos, manalangin taking Ginoo. Ginuning bie ke kake manalig. Ginong Diyos, pasalamatan da ko, uling pekiramdaman mo kami at pepakit mo kay kami, ing mapibabata mong pakalulu, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kay kapatad, maning kay kayot ka na akong daon, matanggap ya, arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo. Hingka puriang po ni kaligayan ng lagyuna. Hingka sa plala tamot ning mabilog ng banal na kapulungan. Ulubos mayupayang Diyos, iti sanang sakripisyong daraon mi, ilakono ring kasalanan ding dininan mong sala, king kasalpantayanan Kristiyano. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At kekaan timorin. yat nayo ring pusoyo, Makayat na nalaking gino. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati, at numan ka rin oy pa. Diyos king alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Eya aliwake kami anting tao, inya menangis siya king kamatayan ning kayang kakaluguran ay Lazaro. Eya aliwake ka, inya at tsukaya ing kayupayan mo, para pasublianing miye pasibayo, ing kayang kakaluguran ameyango na biye. King kayang pamakirame, king metoyatu, kaya na kaming pekyabayan, ban apag masusyan mila ring tandaning kay kang lugod, ang maagdalang biye kay kami. Uli nito, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwo, daralit mi ing kay kang ligaya, layon makyabe alang tuk ng babiya kapurian kay ka, at ngaming kakanto. Tunay kapin banal o ipa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pasalamat siya keko, piraso ne, at binyene kaning kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiyeng kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyining kalis kaning kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan,
Tiniyangin ng gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyen ng anak mo, daraon mi akeka iting tinapening biye at ing kalis ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulusulu king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatan ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kawang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kay kaming talapangabos.
O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan ning kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan me ang bilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabi sa kapilanman kay kayo. At kay ka antimorin. Ipakita mo ngening mikakametong tamo king kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ng iyatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. O ginuwi ako matampang tanggap kay ka, dapat yung kasimay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual a pamakinabang, Jesus ko sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka, dapat paulinan ngening pinandit era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka, e mo paing tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Bendisyonan tayo pong yaning bayong tabernakulo tamo. Talakad kayo po. Let us pray. Lord and Father of all holiness, from whom the true bread of heaven has come down to us, bless us and the tabernacle we have prepared for the sacrament of Christ's body and blood. Through our adoration of your Son, present in the Eucharist, lead us to a closer union with the mystery of redemption. We ask this through Christ our Lord. Amen. May Almighty God bless this tabernacle in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Si Claude, tamo po. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo ban king daratang nga pambansa ampong panlakwal halalan. Ing tunay mag-ari yaing kaburyaning Diyos. Amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami Ginoo. Ulitan tayo po. King pamamilit, pamamatakot, karahasan ampong terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabuatan, ban makapamirayit. King kayalang malit, king pamaglinlang, ampong makidi, dapan lalawe. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apamangamano. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami Ginoo. Baning konsensyami yaing gawan tunay tuntunan. Baning kayapan ding kekaldani ing mangibabo aparasan. Baning dignidad ning tao yaing palaging galangan. Banding maluka ang pong mayna, ilaring migit miyunang mitutukan. Baning pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Baning pamisan metong yang mamyedalan king daklat ning kapayapan ampong katimawan. Baning banalatakot king Dios at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo, itamungan po. Pasturning kaladuami ang pong talapagligtas ning meto sikluban, ing politika yang tigkalub mo kaya kami, meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla, ang pondagol king kabanalan, ang tabayanan mo ing politika king bansami, ang timoying pamanantabe mo kaya kami, mananunasan ang impamanantabe mi king politika para karing botanti ang pong kandidato, mamye parangal king malalagyo mo, at makasawop ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Manalangin tamo. O lubos mayo payang ipa,
kapamilatan na niting sakripisyo, parati kaya sanang manatiling kasanmetong ng Yeso Kristo ang anak mo, pirarakayanan mi katawan at daya, uling iyay Ginoo, manggaman kingalanganga. Amen. Luklukay po sagli. Muna po dakala salamat ka rin mimye grasya ngening parominggo at lulang slides. O ining kadwa. Ating bumburo. Papangarilyeno. Ang papang oatmeal. Balitan na po ata ang meliliuko. Nyapin marakal lang minye. Manarti ko mo po pero effective ya. Maliyo kong pasibayo po ata. Yung tutuki po inumpisan dane anyang Wednesday gat panapon ing pamangulkul kareng pidaluyan dareng kakat ning danum dadag pa keng shrine ining keng side ini yapi dito kulkulan dyan naman itang kitang side muntala ka rin adwang sampit po tinudla mo keng batu nyapin medyo ede pa kwa lalam at dinan lang submersible pumps datang sampit bigabit mo naman met nung submersible pump kitang gulot uling mikakadanom kening gulot so pachet tinod ja keni ing danom mandaryeng mo ng submersible pump pachet tinod ja ka rin itang kadwa po pachet megbabaing danom matdaing metong pachet akwani itang level matdala ring adwa kunin ang sabyan di takin danom po makanita ya mo prinsipyo itang submersible pump. Ating kakatamang budget, 2,723,239.49 so far, na po, ating pang-contingency fund. So, yung gagamitan tamo, o yung kakatamang fiesta and project funds, datang sobra, alino ba niyang fiesta, as of March 3, 582,499.80 la, ginastos tamo kayong tabernacle, 80,000 itang benendisyon tamo, at itang gastos mo naman related kayong pamagpagawa na ng tabernakulo. Pasalamatan tayo mo'y maligya pong meninton gawa, kayong kakatamong tabernakulo mayari into 3 weeks. Po. At may gumpisa tayo mo naman ginastos kayong initial work, may gawa, hanggang Sabado, 27,400. So, yung balance yun na ni katamang pondo, 468,999.80. Para kayong katamang account payable, ating pong dintang materialis napon, mamalaga lang 298,920. Ginamit tayong kumpanya ng Engineer Lusong, Bancanita, makapamayad, pero in terms na 60 days, bayaran tayo ining 298,000. King watala ring materialis, king Pampanga Steel Merchandising, kapamilataning Ligaya Construction Incorporated. So, kaila po bakal. Para po tanggawan do ring pader da rin kaya katamong sampit. Matibel. At yun na pong lino ba donasyon? 51,500. Napon, then 1,005, nandin ating mag-donate 50,000. Po. So, eko po marini, nung bisa ko mag-donate. Basta, maski magkano ya po. Ban kanito, panagal tayo, bayo magkauran, at agamit tayo, at ates tayo, kabang kauran. At nung kingkauran, tamo lalbog, keni tamo magmisa. At nung kabang magmisa tamo, lumbog, di kaweta na mo. Sana po aliya. Kay bating tutuki,
Cash receipts and disbursements report para king March 2022. Ini po yung kakatamong account king Florida, Bank of Florida. So rin kakatamong total intentions March 35,392. Then total mass collections kaya bilaretang mag-offer, love offering nga envelope nang minsan nating makyabe. Iyabe ko laking mass collection data. So 68,000 po yung mass collection tam. Kaya ba ding total donations, walk-in, muntalaking office, mag-donate la, paparing adwa tamong donation boxes, 50,664. Kaya ba't na po ning piyesta medyo mitasini? Dating average 4 to 5,000 a week. Ngayon po mag-average ang 12,000 a week, 13,000 a week. At dakal na larin po rin pupunta during the week mag-pilgrimage. Po. This week po, dakala rin mumunta na kay bases lang. Kempong Lunes Santo, 6 lang bases ding makasadyang megabiso ng Muntakeni at magmisal. So para mga nandirilan talang laro, kakidit ang donation box tamo, makukonsensyalo. So pasalamatan tao po ating luluba grasya kay katamo. Kay ba't intutuki o ining summary na, yung cash receipts, disbursement, minus disbursement, o ining neto. O ining pipipit na ning rector, ang papaing shrine. So 28,000 keng rector, 28,000 keng fund, plus ing interest montaya keng fund, minus itang RQS. Ing RQS po, revised quota system, bibiene ning parish o kaya ning shrine, contribution neking diocese. Iyakuman ating kong personal RQS. Po, kaya tatanggapan ko, mamayad ko king chancery o bibiya kong contribution. And then, nung idagdag tayong February balance, 203, ing perat na ning shrine is 229,709 pesos. Ay, ikitya po. O ita. So, then gagamitan tamo para keng Aldoldo operations, pepadinan talang, ing maragol dili pong gastos tamo, keng kais, ing salary, ang popay nga, ing stipend, midagdag laring stipend, uling nganyang mekoku, mening gubrata mong paring magmisa, pepakabit ko naman solar lamp, keng harap ban kanita, makatipid tamo keng kuryente, popay nga liwa pang ditak-dita kagastos. Last week po, oren nireng alikom tamong mass collection, keng misang 8 o'clock, abinyeta mo as donation na ning shrine, king Ukraine, may remit no po rin king kakatamong chancery, king San Fernando, 7,833. Dakal pong salamat, may kasawap tamong ganditak mo, karentawo, Ukraine. Pangadiyo pong mayari na inggera ka rin. Okay, yung schedule, pag nakadigdag kaya po yung April 13, Miyerkules Santo ya, yung kaya katamong Stations of the Cross. Alatamong Stations of the Cross, keng Biyernes. Po, ting misa kanitang sorene, kenne pong Domingo, yung kaya katamong Palm Sunday, mitipon-tipon tamo kaya tang babo, karin ko bendisyonan deng palaspas at magprosesyon tamong papunta keni. Agkatanda kayo po karetang misang Lunes, Martes. Itang parumigo nga ita, munta ko nga keni. Po, ala kong sasalan. Nung bisa akong matutud keni, magdala akong sarili yung dasi. Po, oren po rin schedule tamo. At pasibayo kayong April 9, ing darat nga Sabado, alata mong 8 o'clock mass kini lawin nyo niya mo keng live stream ing misa king cathedral increasing mass pamamendisyon laro at deng paari mo ilang makapunta pwedeng munta pa mo karin kita king cathedral ngani po talakan tamo ay siglod tamo para king panalangin king Berhen ng Lourdes.
Panalangin king Birhening Lourdes, itamongan po. O kapilan man, Birhena kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo ing kanakong kailangan, ing kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Iniyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula ding kaya kang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, banadwan ing pamamilatan mong indo, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalob ko kayadwanan, anting kapasalamatan karing saok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo, makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at yung kabanwa misang banyay lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo mi pamintuan ng lub mo kaya tisuli pante banwa. Ingka kanan making aldoldo, ay biya mo kaya ka making aldo ngeni. Ampon ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi ka ring mi kasala kaya kami. Mga yan mo kaya paisawal kintokso, na ikabos mo kami king marok. Amen. Bapo Mariamit mo kaking grasya ng ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang baabaya at hunya pa naman ng bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan ni. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banala espiritu, Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alananga. Amen. ingin manatili kaya kayo. At keko antimorin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing iba, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayarine, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.
Amen.